Inuujoq immikut ittumik qanuruuq allartipput poq isiinnaarluasi politikikut pisut kingullinaappertorluit qinersuqartussangortoq uqaatiineqarpoq tassalu paasavut naapertorluit nuimpaap naallunernaani immikut ittumik inatsaartunu qinersuqassaaqa valda taalipliu information om valg. Ja, efter endnu en hektisk dag i Grønlands politik, så er der nu udskrevet valg, eller Kim Kielsen har i hvert fald meddelt, at han har tænkt sig at udskrive valg. Og det ser ud til, at det bliver den 28. november, at vi skal gå til stemmeurnerne, selvom vi er lidt usikre på, fordi det ligger en fredag, men altså det skulle være deromkring, at der bliver valg, og Kim Kielsen meddelte det altså her for ikke så forfærdelig lang tid siden. Tässä uqatiisinnaarput sorlu valtaap uqarnaatut Kim Kielsen nipnavnautiisimawa uasingitsunguakkut nuimpaap ortatsuini tallimangornermi immikkut ittumit inatsartunut qinersuqassort tallimangorner taanna tupallaatiineqarsinaaluarport naliginnaasumik marlungornikkut inatsartunut malunniit kumaapussoorsimilaaortassanut qinersineqartarmat atagu Kim Kielsen uani tusaassortnu kassortitsinaa takulaartigu Tässä masakki takitippaat ullumikkit paasiniasaqattaarujuatta partiin allan tungutillugu qani inissimanerput partii allat ornillattaaguut taulaam tassan suleqatiisimasagут paasinarput taakkua orniinartingikkaat tassan kipitiinnarniraa tassan naalakersuuluuqatiinnertik taulaam qinersinissiam suaatuartik naak ippassaamat ersaaqeqqissaartim aam qaayartiitiisaqattaarat qulaajariarliit tau aaliingera taagimarput taan ullormingaan allangortoq tupigaara naliuara partii allat арлаатиут тоққортақарусуннерсит таанна налиуара кисиан уаннут аама инатсартун илааннут киссаатиинассагилооқарсуна тамаа қулааярнеқаққариартик таава сапаагиннер пингас qaangippatalin таан сулиан нааммассиппат тасса аингилақ ерсаассим сиум оқариартитиерпат куккусоқарсимаппат таава киссаатитнериссуур таан куккусо qanmisiisimanarpa suleqatiqarsinnaanan partiin allan tas partii tallimat suleqatiisinnaangilаас уоqarusuppunga partiin allan tungutillu taakku tallimat suleqatiisinnaanki массаккинуна суартаатиинеқарт қинерсисеқассооқ укуа qulaajagassat qulaajarnissaat иппассааммат партиилай аама тассут тассан киссаатигилорпаат таанна qulaajarneqassас кисиан массаккит уллаақ наалаккерсуут илай тунуартерпут налиуара арлаатиут намминерли пеқарсиманерсит арлаатиуллун qulaajarneqanngitsoorpulluun tamakkuа тааннартаавин тас уун пингаатилик писиититсиниангилан оқарлинга пеқарсимаппут ималиинниннаами налиуара qulaajagас таакку такисимассагилорпаат тааннарта массаккит кинасиулиттаасууассиумами массаккит сиултаасориунарпарпут Jørgen Væver унарпарси соо ja сиулиттаасууоқ массаккит qarpuut сиултаас кингоорами тунуарами таасертаа Jørgen Væver тас иккиппоқ тассас Jørgen Væver сиултаасутут массак иниссимоо та имааппоқ форман туллиа тиисарпаа форман тунуассагилорпат таа иммик итсимик атаатсимерсуурнам тамакку ассиингит аақкиттарпут qaqoqinерсисеқассава тасса аатсаин оқаатигертуут нуимпаа ротативиани массаккан мисиисимафит тасса аингилақ пиареерсимагуут ассиингитсит ассиингитсин тунгатиллу пиареерсимагуут уи исимақарпуут сиумут ассиингит ангиниагаан тунгатиллу сулиниитсит ингерллаллоруммата наалаккерсуисоқатигит тассан иссиасимат сулиаат аингитсим ингерласимаппут кисиан иниу атаасиаккаат пилиаат пиллуу массакки таамат иниссиппуу сиумунгилақ уани таамат илисқарнеқ иниу атаасиаккаат пилиаат иниммут партиим тутсиннеқарнаа уггорнарпоқ уани сулиниит ассиингитсит qulaajaissallin qulaajarneqangil partиим атаасиаккаан таам туттарне илумут укииссиулин налигиннаасуусиманерсерлиннит паасинеқангилақ тааннартаа уггорнарпу таамаам нериуппунга тусаассиорту аллаллу эққиммаариссас тассани аам пимасариссаллу qinерсинерик инернеат такинеқариарпат кик иниссанерси аам тааккуа qimерлууртариаqa укииссиулин суқартарсимава илумут наалаккерсуи алла таамааттарсимаппат усиккиа налиорпут алеқахаамун уллаа тасса илагиваатит атассумукарпут маан ангелаақатаа алеқахаамун соорун ордооверлин пеқатаақаттаарт сиумут сиултаасориорпут уллаақ кисиан илагисақаттаангилаа
уани ассиингитини орнигиккатта уани наалаккерсуисуоқатигисимасатта партият сааффиуарпут таакканил оқалеқатигиннилта оқалеқатигерникууллуут кеангатиут аатсаатас пеқатигуа партисиултаасуаттут уани инатсартутуунгитсеқ наалаккерсуисиултаасуу орлауералууппаллиин тассит партисиултаасуаттут тассани пеқатаа арлаатиут таамаатторли аама эққаамассоруппут уган сулиассам тунгатиллу уани оқариартигитигерникуа намминеқ суннииниарнан арлаатиут уани наалаккерсуисуоқатигиннагуна арлаатиу қан писеқарсинааниссаан тунгатиллу ерсаариссат паистissat писариақатиннеқарта саққиммикка алеқаhaamун сиулиттаасутут тунуартитаава пингитсаалисами пингитсаалисам тунуартитаангилақ намминерлини тунуарниитеқарпу сиумут сиулиттаасуаттут сиумут сиулиттаасуаттут тунуарниитеқассууқ таанналнааritигинеқарпоқ аама тусаассиортунут таанналнааritигиерсимиссауа тас илисперсингиларс тасса намминерлини тунуарниитеқарпоқ уани аама парти аллат киум қивиассагитсиги акииссааслим ингерласимаппата аама тас таамаатеқарпу аама куупим тунгатиллуу иппасааниккин тас таамат писеқарсимау таан тунуарпоқ кисиан таак иниу таасиккаа таарусунгилакка кисианни пиффи қақуук тунуарнерсит аама қимерлуулаарнеқарсиннап сууна аатсаа кингисинааруиссуарлит тунуартит сууна аатсаа массак имат писеқарпа пакатсинарпилин уаннут сунатама массаккарпиа уqaатигисиннаангила пакатсинартассиингит уани уqaатиорпа qulaаягассат qulaayarneqanngitsuurput уггорнақаақ нериуппунга тусаассиортут аам таман эққиммаариффиалу малерсеқаттаасаат қинерсинери инернерат такинера такисерерпай пимасақаатаасариақарпоқ укииссиулиини сусуқартарсимава таанна пингаатеқарпоқ qulaayassаллу Kim Kielsen tas taamooqarpoq tas uqaatiineraatut Kim Kielsen tassa naalakkersuisiulittaasoriallagaatut навинааруутеқарнааллавиалу нуимпаап ортатсуини иммикут иттумик инатсаартунут qenersiissangorpuut Walter Tsanowski som der blev lige sagt den fungerende formand for naalakkersuisut så er der valgt den 28. november. Ja, det er sikkert nu, at det skulle være valgt den 28. november, og Kim Kielsen her vil sandsynligvis her klokken 21 gå op på talerstolen i Inatsisartut og meddele, at der er udskrevet valg. Vi har i hvert fald lige fået at vide, at Inatsisartut er ekstraordinært indkaldt til klokken 21 i aften, og det er altså her formentlig den formelle udskrivelse af valget finder sted. Vi følger selvfølgelig op på det her første gang i vores ordinære Ranarok klokken 19 og følger selvfølgelig udviklingen løbende, men tak for nu i hvert fald. Tässä uqaatiinaatut valtsanauskip uqarnaatut inatsartut immikkut ittumik aama tatsimiaqqunaqarput unnu naunaqutaq qulingiluanut soornami aama tassani pisut pilluit palinaalumarput unnuuli naunaqutaq arfinimarlunut pisarnitsut qanorooq alkatikmuarparput qoyanaq isiinnaarassi isiinnaaqniasi